Revelation chapter 13 pe ngeweso ni yulua uoni wa kuona Nyamu ile na ningusoma msawambe na nona Nyamu echuma Ũkanganĩ enambia 10 na metwe muonza na mbiani siayo kwa engovia sia usumbe 10 na metwe ni yayo masitwa makuumana na Nyamu ela nonie yailie ngo eta wango na Nyamu ela nonie yailie ngo na mayo maeta ma nduva na okay alright na Nyamu ela nonie yailie ngo na mayo maeta ma nduva na kanywa wayo waeta kanywa wa munambu na ola mukonga munene wa minenga bina wawo na kivila cha usumbe cha wo na ukumu munene na nona mutwe umwe wayo ta ukunetwe kubika kikuo na ekunwa yayo la kikuo la vogwa na ndiye onde la senga yatiye ela Nyamu na mathaitha ola mukonga munene nundu numinengete ela Nyamu ukumu wawo na mamithaitha ela Nyamu machasia no ola ubwanene na Nyamu ino na no ola utona kukita nayo na yola nengwa kanywa wa unena maondo manene na kuumana na ya nengwa ukumu wa kwika maondo mayo miei miongo ina na ile na ya dhamia kanywa wayo imuume ngai kuyiuma sitwa yake na iema yake ona alama tuye etune na yo ya nengwa kukita na alatheu na kumakilia vina na yola nengwa ukumu iolo wa kila muthemba wandu na uko wandu na kithyomo na mbae na onthe alama tuye nthi maki mithaitha kila mundu ula sitwa yake thitaandikitwe ibuku ni thayo ya katena kailondu kowaiwe kuma mambililioni wa nthi. And verse 9 ethwa mundu ena kutu ni ewe ethwa mundu ona wewa akatabwa ethwa mundu ona wewa akoana na ubyu mubaka we owawe na ubyu ba nivo ve umisio na muikio wa latheu Yehova ni athi ndeto yake. Asifiwe Yesu. Amen. Ndeto yake tinzeo ekilungu chuke kitina twane na yulua ula mukunga na mukunga usuti wo wanenge samuthi kuma Ũkanganĩ. Are we together? Na mukunga usuti satani okwa simplicity tiwende chuma chuke wakeli na chuma kila kivitu kuninta nena muno yulua kwa lula kwa ndoto muiva ati nundu njena kwa tamana woka ko mwalule wa ndoto natavanisia kundu konge na kiboyo kingi na yu ethani mwo kwenda kuiwa ndoto cia lulanga wa inyapi ke matabie mathe YouTube. Asifiwe Yesu Kristo. Nani newe moyo ndo utavanyo so ne wendikie muno nando pe mundu nanda bisie ana wethukisia omite mwala awethukisia wonthe na also autongelela weza kuthika pika masako kweli ni waso anya mundu mekibavukani na neigwa moyo. Praise the Lord. Kwa ba wendwe YouTube kwa wati wa we modie. Asifiwe Yesu Kristo. Lakini nondo na tongelele mundu ma walilo wa ndoto na walilo wa mawoni kunje tongelela nikita kwenda kuambia yulua na mwino inaumia Ũkanganĩ so na mwino ni miao. Fortunately we wati nondo bado nitokuona umialulele chao ya maundu mekibavukani ndoto kana chao mawoni yethukisie Nyamu ichuma Ũkanganĩ thenambia siana 10 thena metwe yana muonza na mbiani siayo kwa engovia sia usumbe 10 na metwe ni yayo masitwa machao makuumana ku ve na mwino thenambia 10 thena metwe muonza na kila mbia thena chao na ngovia ya usumbe na yethukisi ndo ya describe waba na Nyamu ela nonie yailie ngo iwende na mayo maeta ma nduva kube ngo we nduva na bado na kanywa wayo waita kanywa wa chao wa munambo ko bado ve chao we munambo na tuthewa yu satani tiola mukonga munene wanenga na mwisu Ũkanganĩ vina wayo kuzi act on behalf ya ola mukonga tiwende acting on behalf. Praise the Lord. Na ona wa minenga ina muke vila cha usumbe cha wo na ukomo wiva munene
thimini kana usumbe we act on behalf of ola mukunga ola ni wo satani asifiwe Yesu Kristo. And therefore understand muno you ntawe background yola tosiase ni na moyeba enonene na lilika nondo that describe wanesa na metwe monza na mbia 10 kila obia we na ngobia ya usumbe asifiwe Yesu Kristo. Na kila ngobia ndeto ya kuumana. Are we together? Zaidi ya hayo na muesu ile ngoti leopard kita wa leopard kanange mameta achita na maomayo mailie maoma abea sini sawa dubu kwa Kiswahili na munambo kanyawa munambo. Are we together? Ndeto ino mundo we tawajana nami kwa tieba amioni eba ni ndoto. Are we together? Kana ni woni kindeto ino dhumaba pe bandu maona ndeto ino Bibiliani ndeto silio bandu mandiko ni manga hii muno noti anioni muko. Kuna pale umesikia? Anybody please tell me? Pe mundo waona ndeto hii sia muthembo bandu be munambu muwete pe ngwete pe nduba ngwete na pe na muthi thikuma na kwingi pe mundo utono ndabia ethani wa misoma bandu nisi winino kutotabia umunthe Mary ni wa konga. Thank you. Tusembe buku ni Danieli kilungu cha monza. Danieli kilungu cha monza. Thank you Mary. Naona anaanza kuona hapa kuna supernatural breakthrough. Thank you. Kwa hivyo ndoto ya Danieli kuhusu wanyama 4 kana ndoto ya Danieli ya namu ina na mbelanguni ni chaula wapika 780 na hiyo edukisi ndeto siva hii siva mwaka wambe wa kusumbika kwambe lisasa musumbe wa Babiloni Danieli aina ndoto na mawoni mamutwe wake komoni wake ni mwedukisia aina ndoto na yao na mawoni kana mbienge mwaka wambe wa kusumbika kwambe lisasa musumbe wa Babiloni Danieli aina ndoto na mawoni mamutwe wake komoni wake na indi aandika ndoto na aumia utalo wa maondo asu githukisiende. Danieli anena na Asia ninonie wonini wakwa utuko na sisia esebe ina sia itune sia utana na vina yolo ukanga munene na namu ina nene sia uma ukangane itailie ondo omwe lambe lailie chao. Thank you. Lambe lailie ta munambo na yaina ndwao sia ndio na sia isia kubika ndwao sia yo sia kuwa na yo kilua kumande na yo ngamwa na mao eleta mondo na ya nengwa ngo la mondo na sisi namu ingi ya kele etilieta nduba na yo kelia ngale emwe na mbau itatu siae kanywani wayo kati wa mayo na mea ati okela okaye namu ningi nama ningi okela okaye nama ningi. Number 6 itena wa nona na sisia inge itilieta ngo ilali yae na ndwau ina sianuni muongoni wayo na inge na muisu yae na mitwe ina na ya nengwa usumbiko. Praise the Lord. Number 7 itina wa nona mawoni ni mautuko na sisia na mu yakana ya utisia na ya kwewethwa wia na yae na ya vina munene muno na yae na mayo manene makia ya melia na ya tulanga ilungu na ya kinanga matialio maomayo na yo ndia ilieta na musi ondesi ambe na yae na mbia siana na ketea ilambia na sisia wokela kati wasio ubia onge munini ikitu ambobika pao lana moyo Ūvūanyo ni mamiona ba lilikana ve mbia siana 10 na moni no umaitina ti wende asifiwe Yesu Kristo. Amen. Lilikana ulakanywa wachao wa munambo mau alama nduba ti wende na ende na ona mubano la wango. Are we together? Wango ni kwa siakana mundusu witawa Yohana osa abulanya namu isyo nde yatweka na moyeba emwe itakwasiakana otondi tumwele kuelewa na mwisho la yumita ukangane
ikethwa thi muthemba wa nthi nundu wasoma waliulo wa ibuku ni thutha Danieli muleke imwe na mu isu ina ni mosumbe ana mokite. Are we together? Ni 4 kingdoms, 4 supernatural powers. Yambe ila ilie munambo waliulo wa za Babylon. Kisa waende at least ndo tusomete na kwa no musomangu dai waliulo wa Babylon. Waliulo wa kele ndwaila nduba ti wende we waliulo wa ametia na abelesia ndo mandiko manga ini moto yangalemwe nduba isu ukilitie kisa waende ni kwasia umwe kati wa ametia na abelesia amwe maibina kuyala meba alange na moya kana ya usumbe wangiliki na namwesu ya nenge 20,000 nikenda December ndionde na yo ni asembie no usumbe wa akiliki yatongwe we ni mundu weta wa Alexander the Great na ondo na ila metwe ila mundu so weta wa Alexander wakuye usumbe wa alikati watu kama usumbe meana ana. Praise the Lord. And finally na muengeze umali kaudhi wia usuni wa usumbe wa Roma. And therefore kwa na Yohana usumbe of course na mweno nti usumbe ndi no usumbe na mweno no usumbe na ndiko nata usumbe umwe nundu edwa Yohana akwatanya namo inasike bavokanyo nikenda ametukeza na moyo wa emwe itakuwa siakana itakuwa zaidi ya ufalume mmoja itakuwa zaidi ya one nation na niwende ando asomi mekwasia twesobe muno na ngwatanyo isi ande tukuiwa tnesia for example Africa Union, East Africa Union yutekala kile moja mudemba weba osu ingizeta wa IGAD ngwatanyo ya mosumbe ma walabune ona EU yoba nundu deta wa European Union ona komesa yoba kundu ni ngwatanyo ya mosumbe ma East and Central Africa kwa na mwino eba ni tumiswana na toka mialiula twasiakana ni ngwatanyo ya mosumbe na ngwatanyo Yesu ni ngo eba dikaambia ila kwa munambu utondo twasoma ibuku ni Danieli kosa koka nduba ti wende pesa koka ngo Yesu kana kwa mita hata ndi ngo alright ngo ende tosindika mbula mitoke ngo tsa waende ini tina wango pesa koka na monene. Praise the Lord. Ni kwa zakana ni usumbe wa mbete na nakaumbe udhine medho ni mao maito ona alama tuna kidwa memo usumbi ni asuta tikoda ne bato ne kaona mazisi asifiwe Yesu Kristo kuni kindu kiende na ando mazisi ona mayuma na uyaula yobo manengete wa ndino kumyananga nikenda esauka kila yuki umbendesha muno ibuku ni Danieli wala twasoma. Asifiwe Yesu Kristo. Mandiko manga hii verse 9 ila na mweso yo milile mandiko manga hii masia nona kubika ibila sia usumbe sia iwa na umwe ola wai mutumia wa matuku ekalela ngwa yake yaita ngwa yake sia nzaota ya na nzwe sia mutwe wake ta uya mutheu wa ilondo kibela chake cha usumbe cha itu ikisia mwaki na ndia sia cho sia mwaki mwakanu na ende to they wende ona verse 10 and 11 verse 11 ende tebeba mososo verse 13 nende naona maoni ni mautuko ola Daniel ola ndoto na mutabia na muina na naona maoni ni mautuko na sisi kuoka na madheo maitu umwe abwanene na mwana wa mundu na oke ya mutumia wa matuko na mamo dhengesi abala oe na ane ngo usumbiko na ndaya na usumbe nikana ngo sionde siando na mbaye na idiomo imudhukumae esutio Yesu Kristo anyway usumbiko wake ni usumbiko wate ni najao na tene ola utakavita na usumbe wake ola utaka nangika. Praise the Lord. And therefore ekilungujuki indi yuki dhiu mina yuloa mondwangi yuma elewa yuloa na mweno ya kana ila yokie na mbia 10 peka bilaka mweka no milile na nika dhukwani siye ethically at least kwa na walulowa ayuti nika dhukwani siye ayuti. Are we together? That is the big difference. Nondo otia nioni moko. Are we together? Danieli enena kidiomo cha muminukilo cha ayuti. Amen. Lakini yu Yohana osange wesu sionde iko eta ayuti na ametukidhia ya ethically. Asifiwe Yesu Kristo. Ametukidhia ya chao ya ethically. So to back to